So for today's video guys, naglakaw na sad mi sa kaudtuho ni Inday no. So mao din among live day ay. Mao ni among real life ni Inday taga adlaw maglakaw jud mi. 45 minutes. So ulan ug init among gisagubang ni Inday. So karon nag-ulan gahapon perting inita so karon. So nag-ulan. Dili man kusog noon pero hindi ta magpayong mabasa jud daan. So bisan pa man sa ulan ug init na among gisagubang laban lang. Laban lang alaksan. Laban ra jud gihapon mi ani kay hapit ng closing. So next year holiday na sad mi ani. Maglakaw gihapon mi. Aw. O kaloyan sa Ginoo tagaan tag service. Aw. Mas labing maayo ay yahay kayo pero kung wala man gani ihatag sa Ginoo aw maglakaw ra gid gihapon ta ani. Na